Салам бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Бүгүн мен Кара Суу шаарындагы пальто рядында турам. Бааларын сиздерге сатуучу менен бирге тааныштырабыз. Новинка, акыркы жаңылык келин кыздарга. 11.000 кем бар дейбиз. 9'da ödeste satабыз. 9.000. Булар. Шалви жака. Акыркы жаңылык бул. Новинка экен. Оверсайз фасонлар. Булар 15.000 дейбиз, лекин 11.000ге беребиз. Ошондой. Жакалуулар, мыналар 8.000ден түшүрүп беребиз. 8.000ден түшүрүп берет экенсиздер да? Ошондой. А буларчы? Булар 11.000 кеми бар. 11.000 кеми бар экен бул. Бардыгынын да мыналар? Жок, булар 8.000ден түшүрүп беребиз. А бул пальтолор мен тартып аткан 8.000ден экен, түшүрүп беришет экен. Жазга кандай пальтолор бар? Жазга мана Жакасы жок пальтолор. молодежкалар шулар. Жаш кызларга. Жаш кыздарга жакшы окшойт, материал кашемир экен, Плаштарыбыз бар. Плаштарыңыздар кандай? Чоң аялларга. Буларды 6.000ден беребиз. 6.000ден. Размерлери канча? Бардык размери бар. 44дөн 50 44-52 52ге чейин экен. Башка светтери барбы? Келет. Бар. Эми келет деңиз. Бул деле жакшы свет экен. Чоң аялларга пальтолар. Мехи жок. Чоң аялдар. Апаларыбызга, энелерибизге. Расцветкалары бар. Баларын айтсаңыз? 6.500. 6.500 экен балары. Азыр кичине түшүп калган. Зимада 7.000, 7.500 сатабыз. Кышта. Азыр жазында кичине түшөт экен да басы. Жазында кичине түшөт. Мана фасонлар. Чоң аялларга жакалуу, новинка, стойка жака. Канча экен басы? Бул 8.000ге беребиз. 8.000 бересиздерби? Ушул пальтолор азыр мода болуп атат, Мода болот. Ошондой. Жакшы. Бул жакта кандай пальтолор? Мыналар Демисезонный, женский. Женский демисезонный. Канча болуп ататтыр? Буларды 6.500ден беребиз. 6.500ден берип атышыптыр. Жакшы, тигилиптер новинка экен. Норковый шуба канча экен? Бул $1000, 70.000. 70.000 экен, жакшы. Размерлер бар. Сон свети дагы. Эң сонун свет. Размерлери барбы? Бар. Модель новинка экен. Алысырактан тартайын. Мына кемзилердин бааларын айтсаңыз? Бул кемзилер 8.000ден түшүрүп беребиз. 6.500, 6.700ден сатып атабыз. 6.500-6.700ден сатып атышыптыр. Мындай псес мех кемзирлер. Бул замоглилерини 9.000ден түшүрүп беребиз. Целый дегени бар, кусок дегени бар кемзилер. Муну целыйлары 12.000, 10.000ден беребиз. Дагы норковый шубалар бардыгы. Шу плашовка шубалар. Норковый шубалар бардыгы. Норковый шубалар $1000, 50.000. Короткий узунуга карайды. Мыналары? Өдөдөгү. Оригинал. Жазга акция болобу буларга? Болот. Болот. Кичине түшүп беребиз жазда. Түшүп берет экенсиздер. А эмелерчи, курткалар, плашовкалар? Текин оригинал плашовкалар бардыгы. Түрү бар. Молодежный, зимний. Канчадан болуп атат? Булар 5.000, 7.000. 5.000, 7.000ден болуп атыптыр. Мына сиздер көрүп аткан жакалуу курткалар. А бул искусственный норкаларчы? Искусственный шубалар. Шубалар. 6.000, 7.000. 6.000, 7.000 болуп атыптыр. Новинка модель экен. Мындай. Кадимки норкадай, Натуральный норкадай көрүнөт экен. А бул эмелерчи? Пожилой аялларыбызга плаш. Крек дейлер. Крек дейлер. Крек дейлер. Канча? Осенний-весенний. Зимада кийсе болот, ичи туя мех, оригинал 6.000. 6.000 экен мына мен тартып аткан пальтолор. Мужскойлор канча болуп атат, дубленкалар? Муналарыбыз 4.000 кеми бар. Бул пожилой катта чоң кишилерге. Молодежка, вот, kuyovlarimizga manalarni 8.000 dan tushirib beramiz. Mana uni 12.000 dan tushirib beramiz.
Kuyov bolalarga rasvetkalari bor. Rasvetkalar var ekan. Bor. Buna kurtkalar Bu kurtkalar 5000 dan. 5000 dan ekan. Sizlar ko'rib turgan. Kuyov bolalarga norka yoqalik и oq mehrik katta cho'ng kishilar. Kojana kurtkalar Kojani erkeklarga pidjaklar 2,5 3000. 2,5 ming 3000 ekan kojana pidjaklar. Kojana kurtkalar qancha bo'ladi? Kojani kurtkalar 3,5 ming kemi bor deb rasvetkalari bor. 3,5 ming kemi var ekan kojana kurtkalardan. 2,5 mingdan sotamiz. 2,5 mingdan berishadi ekan. Har qanday rasvetkalari. Fasonidagi bor. Fasondori da har qanday ekan, молодежный. Turi bor. Bu men tartgan kurtkalar yoshlardiki ekan. Dag'i Молодежь. cho'ngdirg'idagi bor bu? Yo'q, Cho'ng yoshda. yo'q. Bular молодежный variant ekan. Новинкалар ekan. Har qanday svetlardan qora, qizil, серый, розовый. Bu Bu paltolar shayli jaqa yenot. shaylivoy jaqa yenot ekan. Qancha ekan? Bu 12 ming. 12 ming ekan. Bo'lishida. Bo'lishi 12 ming. Bo'lishi. Manasi 10 ming bo'lishi. Bo'lishi 10 ming jaqa. ekan. Bularimiz 8 mingdan tushirib beramiz. Korotka jaqa novinka. Cho'ng ayollarga paltolardagi mehri cho'ng palto opalarimizga 9 ming. 9 ming ekan bo'lishi. Novinka. Siniy sveti bor. Shunday. Norka jaqa paltolar Bular qancha? 12 ming. 12 ming ekan. Palto riyatda 400 19, 20, 21, 22, 24 konteynerlar. konteynerlar ekan. Shu yerga kelib, soda qilsangizlar bo'ladi ekan. Arzondatib berishadi ekan.